لهاوینگه ها نحیا زاویته یا سر پارێزگەها دووکێڤە کەمپەکە هاوینی بوو نێزیکی 100 کچۆکڕان یا هاتیە vەkirin bi navê kempa pêkvejiyanê ku beşdariyên wê pêk dihên ji gencên êzîdî û mesîhî û bisilman. چونکە ڕاستی هەش ناوێوێ دیارە مەرەمەوەی چیە پێکڤێژیان دەمێ ئەڤریکا تووسێکەیە بەشدار بووی تێدا پێکتێن ji بسڵمانە و ئێزدیا و مەسیحیا و ئەمی ئەف کەسێن ناوا کوردستانی دا دیژین بتەنێ مەرەم پێ ئەوە نێزیک بوونێک ئەڤریکەت ناو بەیدا خەلکی کوردستانی دا پەیدا بتن Di navavê kempêda rojane û li pey bernamekê rêxistî kor û semînar û workshopên cora û cor dihêne encamdan. ما قالك في ددي وقالك أنا دف ما وجمرة قوتن تشتي قوتين قالك في دل مكرن والفي خيفت كهيدا أمو ومسلمان وإزدي بيك فجين خلقي روش آوا ما ناسكر وما قالك هواليد خو ناسكرين وقالك روجيت خوش ما بيقرا بوراندين وقالك سوباسا إدارة أم وقي يعني زلامقي شنقالي هادي ما ناف برایت خواهید بسلمان ام همو بران یعنی الکمپیدا ام بیگ وجینو بیگ وجیانا ماجیل بیدری گلگا خوشا ام سوپاسیا کنالی وقت کن انه وقت زحمت کشایا هنا دینا دفما Hind ji beşdarbûyên vê kempînê de dene xuya kirin ku ev ji bo wan derfeteka baş bû ku ji dabû nerît û keltûrê hevdû aşna bibin. أمس به زوراد بون ساعة شش مراد ما رياضة كير ساعة هتا ساعة هفت ما رياضة كير هتا هشت وبيرا ما تاشت خوار ودورا ما سيمينار بين استراحة دانا ما سيمينار قاعد يجمد بين ودورا ما موسيقش مرتين سير وخوش بو حمشونا حفلة. Têzanîn pitiriya wan gencên beşdarî di vê kempêda kirî gencên Şingal û Rojavayê Kurdistanê new her wekî wan bû me xuya kirî ev bû carayekî ew beşdarî kempeka bi vî rengî da dikin. Şîmalberçî NRT Duhok.